ngiye mba numva umweru ugomba kwitwa umweru, umukara ukitwa umukara, siko bimeze. So mureke Jihad afite ibyaha bimukurikiye azabiryozwe, turi kumwe. Ariko gufata umuntu mukamwakuzinga mukagenda mukamusiga kazambi, turi kumwe, that's not okay. Mureke ibyaba nibimuhama bazamufunga, turi kumwe, nabo mwere azataha. Ariko mureke gufata umuntu ngo tumushyire ibintu bitari wewe. Uyu mugabo arya n'umugabo n'umugore, jawe mwabonanye n'iki? N'umugabo agafite agatupe gato. So uyu mugabo urukumva amaze hari abo kanyura, uyu mugabo asanye bombo yariyo mpamvu utarya ngo bikunde. So je ikintu mvuga nimuza kwitegereza hari abo kanyura, kariya gapipe hari abo kanyura di gende gatoya kumva ku mugani wa Mutamba ingoma ni just creativity. No ntabwo ari no mu ntega amatwi bavuga ngo ko yayizanye aje kugira gute. Sometimes mujye mureka habeho na positive, siko bimeze. Gufungwa gereza zishirirwaho abagabo bro, nta kigoryi nta kimara kijya muri gereza, nta kintu kitagenda kirirwa mu rw'igiti nkona cyajya muri gereza. Yazwa n'iki muri gereza? Gereza zishirirwaho abantu mwese mukumbuye Jihad mu mutapingemo mukoreho, mu mutapingeho, hanyuma aba moderator boroka. Yego ko Jack nta mvura idacya mwana Jack azavamo nta gitabo. Twagiye gato ikintu nabonye ubu YouTube cyangwa n'abandi bantu bose urukumva. Jihad ntitumukumbuye, gakumbura ubusore cyangwa ukumbura warongoye nyoko. Twagiye hano asewe arubunge ngo mukumbure, so tugende gato. Urukunyumva ahangaha ndashaka kugira ngo basobanurire ikintu kimwe. Abantu bati Jihad yazanye ingoma ashaka guharabika abantu, sibyo? Ngiye sinjya ndeba ama video, ibi bintu by'ama YouTube murabizi ko ntabwo ari ibintu byanjye, turi kumwe. Ariko se kubera iki kiboro kitari kujya ni nshaka ntabwo muri kunyumva harya kiraho twumve. Umva ushyiraho ugahita ugenda kabisa. Fuck. So Godfa iyo yiteretse kuri ako kantu ugafunga mic niyo mpamvu. Iyo gafunze Etsaho aho ngaho kuri iyo charger gahita gafunga ziriya mic z'amajwi harya hasi kuri telefone niyo mpamvu. Kongo iki? Baransubiza yanjye. The fuck? So reka tugende gatoya. Nyamunsi uyu turi kumwe? Ntabwo ahangaha ndashaka musharinge live, mutapinge screen musharinge live. Abantu baraza hano urimo kunyumva iyo baje bakavuga ko umuntu yakoze ibintu agiye guharabika cyangwa agiye, kuko iyo bavuze context ngo yuko uyu mugabo yazanye ingoma ngo yaje kuvugiriza abantu ingoma, siko abantu bari kubivuga. Turi kumwe? Yego turi kumwe. Ariko nta hantu bihuriye. Ndashaka muri iyi video urabona ko afite indabo, akagira icupa rya champagne, akagira na cake. Muri kubireba? Turabibona. Jihad nkuko mubizi ni imandwa y'aba diaspora kazi bafite amafaranga. Uyu mugabo afite ukuntu nikiri hahira, urimo kunyumva nko ugiye kureba nk'uyu Janine, urukumva? Janine n'inzu yayigurisha ariko Jihad agasura kanutsa. Ibyo uvuze ni ukuri. Urimo kunyumva? Ongera ubisubiremo. Yes. So yes. Jihad ni umuntu none kubabwira ukuri. Turi kumwe munyumve neza cyane. Jihad afite mu bagore b'inshuti ze cyangwa mu bantu b'abashuti be, urimo kunyumva? Yagize anniversaire, yarafite anniversaire, urimo kunyumva? Nyamunsi navuga ati ntabwo mfite ikintu nakorera umuntu bitewe n'ibintu ankorera. Urabizi abantu bajya bamwoherereza amatelefone, murabizi Jihad bagira umuruzi wamurogeye ntabwo ntiyapfuye.
aracyakora urumva jihadi murabona ko hari anniversaire ahanga yaragiye gukorera anniversaire umuntu afata iyi keke urabona ko yafashe keke aguzana indabo na champagne afite umudamu uyu mudamu bari gutuka turi kumwe bro n'abantu jihadi yibanira n'abo badamu turi kumwe afite ukuntu abana n'abo badamu neza nta kibazo agirana nabo so yari yamugira anniversaire so ntabwo jihadi nuko byafatiranije maybe uyu munsi akaba yaragiye gukora ikiganiro kivuga kuri Vestine ariko kano kagoma niba ari ingoma niba ari bazimuki yayizanye agiye gufeta anniversaire yande y'umudamu umwe dore muri iyi video uretse gato Happy birthday mama champagne urabibona Happy birthday mama champagne Happy birthday ndashaka kubaza uretse negativity no kumva ko umuntu ngo yaje kuvugiriza abantu ingoma murabona objectif murabona impamvu y'iyi ngoma yariyo Yes. iyi ngoma aje kuyivugiriza abantu nikubabaza ahangaha yaraje kuvuza ingoma kugira ngo ayivugirize abantu oya none niba video itangira ahangaha umuntu ko muri kureba video ngiyi keke ngiyi champagne ngiziriye ndabo abantu barafata okay ntabwo ngiye kuvugira jihadi akurikirana n'amategeko turi kumwe bro ariko ngiye mba numva umweru ugomba kwitwa umweru umukara ukitwa umukara siko bimeze so mureke jihadi afite ibyaha bimukurikiye azabiryozwe turi kumwe ariko gufata umuntu mukamwakuzinga mukagenda mukamusiga kazambi turi kumwe that's not okay mureke ibyaba nibimuhama bazamufunga turi kumwe nabo umwere azataha ariko mureke gufata umuntu ngo tumushyire ibintu bitari wewe uyu mugabo arya n'umugabo n'umugore jawe mwabonanye n'iki n'umugabo agafite agapipe gato so uyu mugabo urukumva hari abo kanyura uyu mugabo asanga pomo yariyo mpamvu utaryama ngo bikunde so nje ikintu mvuga nimuza kwitegereza hari abo kanyura kariya gapipe hari abo kanyura di gende gato kumva ku mugani wa Mutamba ingoma ni just creativity no ntabwo ari no mu ntega amatwi bavuga ngo ko yayizanye aje kugira gute zamuka Jessica wanjye ariko Jessica wabaye amahoro kari ndagusomye ku gahanga so tugende gato ikintu nje nshaka kuvuga let people do not sometimes mujye mureka habeho na positive siko bimeze gufungwa gereza zishirirwaho abagabo bro nta kigoryi nta kimara kijya muri gereza nta kintu kitagenda kirirwa mu rugo giti nkona cyajya muri gereza yazwa n'iki muri gereza zishirirwaho abagabo bahuye n'amatagi ntabwo utakoze wiriwe mu rugo ngo uhure na gereza gute imirimo ya buri munsi tunyuramo iduhuza n'ibizarzane cyangwa n'ibisitaza tukabigwamo tukajya muri gereza turi kumwe ntabwo ngiye kwambika umuntu ikamba turi kumwe akira bwana Cedric ndabiza akazi ugakora neza ntubaboroke ahubwo nabari poting thank you akira icyo cyatse kuvuga none iki rero ahanga nimuza kwitegereza jihadi nujya kureba ngo murebe video ngo yazaniye ngo abantu kubavugiriza ingoma sibyo ariko nituza kureba uyu mugabo bwa mbere akoresha kano kagoma niba ari ingoma niba ari induru reba ibyo yavugaga hano banditse ngo iki regarde ici murebe happy birthday mama champagne ongera ugasome happy birthday mama champagne none niba iyi aka kagoma yarakazanye Happy birthday mama champagne umva ntabwo abikoze agambiriye ngo kuzana ngo gukora ngo kuzanira ngo kujya avugiriza abantu ingoma oya ntabwo ari byo
niba afite ibyaha yakoze amategeko aramukurikirana ariko mureke kumwacuzinga ibyaha atakoze. Turi kumwe? That's why we are here, we have a media. Ntabwo tuza kwemera ko umuntu aza guhindanywa cyangwa bamufate bamugire icyo atari cyo. Siko bimeze? Umuntu ntabwo ahari, ntabwo yakwivugira. Do not. Urimo kunyumva? Mwabagambanye mwe mubireke. Mwese muri abantu bakuru murebe ibyo Nyamunsi yakoraga. Ngibi turi kumwe? Ngewe icyo mvuga ni kimwe, mubyitegereze murebe. Hano uyu mugabo yaragiye ku mwasharingi live. Ni gute abantu musharinze abantu batandukanye mu mwatumye nyifunge ya mbere. Mwashe yarinze iyi live abantu turaza gusubira inyuma. Nayifunze ari 500 twongere tube 500. Musharingi yamaze gushiranga abantu 7. Tapu ntimurajya no ku 30. Mutapinge. Fata buri muntu afata urutoki atapinge. Sishaka kumara abantu bagiye gukina game. Murabizi ko mutapinga ndi muri game kandi nashaka gukina game. Please be serious. Musharingi live. Musharingi mutapinge screen. Ibyo nari kubabwira ni bari hano hejuru mu kanya. Muzamuka ariko ntimuvuge. Biraza kumfasha. Kuko iyo nshaka kujya ngo ntanga ubutumwa mukazanamo bira bintu bya sana Yudita. Morgan yongera uzamuke. Uri umuntu w'umugabo cyane rega wowe. Peace zamuka abantu bagufollowing. Mu following ndebera boss Lee no kuri kumana mu following le boss Lee. Guys follow boss Lee. Mu following le boss Lee. Nicyo kintu cyo nyine nabasaba. Follow her. Following the boss Lee. She's around. So urukubye ndi kubabwira. Muntega amatwi twumve. Mu following le boss Lee. Mu following queen of TikTok. So tugende gatoya rero. No abantu 400 mu following umuvandimwe. Mu following boss Lee no kwiteganyiriza bro abantu 12 muracyari bakenashaka kubona imibare imeze nk'iyo kuri station ya essence. Follow her. Mu following kumufollowinga bro. Follow her. So nari nkibabwira. Uyu mugabo ari muri RIB. Uyu mugabo akurikiranwe niba ari muri police akurikiranwe n'inzego. Siko bimeze? Ngiye icyo nemera kimwe mpamanya nacyo. Nuko ntekereza ko it's better kudashigikira ikibi ariko it's better no kudahindanya twongerera umuntu ibyaha atakoze. Niba mutagiye gukora ibiganiro muvuga ngo Jihad ngo umunsi wa mbere ngo yazanye ingoma. Waje kuvugiriza abanyarwanda ingoma koko. Niko bimeze? That is not fair. Tapping a screen. Ntabwo ari byo. Jihad nashaka kugira ngo bakinira ahantu mu karebe impamvu Jihad yazanye akakagoma. Ntabwo araje kuvugiriza abanyarwanda. Ntabwo yaraje kugira mu following abantu bari hano hejuru. Niba banazamuye abantu nuko badeservinga ko bari hano hejuru mujye mu ba following. Sometimes mujye muri ibi bintu. Abantu bari hano hejuru mu ba following bro. Nuko badeservinga follow. Ntabwo njya mpfa kuzamura n'importe qui. Nzamura umuntu kuko abideservinga ari umuntu ushoboye kandi ushobotse. Follow these people on this platform. Njuga muting your mic. Njuga mute your mic. Okay. Reka dutangire rero. Aha Jihad niba muri kubyitegereza hano kuri iyi keke, Jihad nk'umuntu ufite abantu abana nabo uretse abashumika ariko afite abandi bantu abana nabo kandi abana nabo neza. Yafashe amafaranga ye. Turi kumwe afatanyije na Yudita. Se butebere bwa shyamba. Narabibabwiye izina rigiye kwandikwa muri galeri. Thank you so much mami. Afata bano bantu urabona ko yabakoreye anniversaire handitse ngo happy birthday mama champagne. Uyu mama champagne ni riri pupe. Uyu nguyu yamushakiye abanyamategeko. Umuntu afite ukuntu abana n'abantu. So ibintu abantu bagomba understanding ibintu. Ntabwo umuntu aba mubi ku bantu bose namugira mubi. Niba we yarakubaza cyangwa ko mukabutamwemera hari abandi bantu abana nabo. Aspirating a love akabashobora kugenda agakoresha keke nk'iyi ngiyi n'umuntu adahari agakoresha keke nk'iyi ngiyi. Agafata keke akagenda akagura champagne nkuko muri kubibona. Sometimes turagenda tukavuga negativity ku muntu ariko nge sinzavuga negativity ngo nibagirwe n'ibikorwa bye byiza. Niba umuntu ashobora gufata umuntu w'umubyeyi akajya mu kiganiro kigiye kurebwa n'isi yose akamukorera surprise nk'iyi ngiyi akajya kuzana akagoma ka Kinyarwanda akajya kuzana keke nk'iyi akamutegurira indabo nk'izi ngizi akagura champagne nk'iyi ngiyi agacelebra uwo muntu nuko abanye nawe neza anamukunda. Turi kumwe? Ntabwo bingi bikorwa n'amafaranga.
kuko ibikorwa n'amafaranga naguhereza urugero uyu nguyu boss simuzi how much baramaze guspendinga hano. So niba abantu bari konesa ibintu byakozwe bro, umuntu akagenda agakora ibintu nk'ibi ngibi, cyo tuvugisha ukuri, hanyuma agafata igikorwa nk'iki cyiza bakagishyira muri negativity, turi kumwe, bakakigira icyo guharabika kandi nzi ko uwo muntu yakoze icyo gikorwa n'umutima muzima. That is not fair, ntabwo tubyemera. Reka nyikire mwumve. Happy birthday, Mama Champagne. Happy birthday, Mama Champagne. Happy birthday, hey, happy birthday, hey, happy birthday, Mama Champagne. Happy birthday, Mama Champagne. Happy birthday, hey, happy birthday, Mama Champagne. Birthday, Mama Champagne. Happy birthday, Mama Champagne. Happy birthday, Mama Champagne. Happy birthday, hey, happy birthday, Mama Champagne. Happy birthday, Mama Champagne. Thank you so much, Judith. Thank you, Bossy. Thank you so much, Judith. Okay, thank you. Take it up, 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 take it away. Take it up, 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 take it away. Take it up, 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 take it up. Happy birthday, Mama Champagne. Turagukunda cyane. Uyu musenzi sabukuru ari wese baye. Turi Kigali Nyarugenge. Umva turi hano turagushimira mubyeyi. Isabukuru nziza. Oh, baba we. Isabukuru nziza Mama Champagne we. Wumve ngo turanezerewe mu mutima wacu nuko udahari ngo turgesho ubundi ariko ahuri wumve ko turi kumwe ufata karahure wicare ku gasonga bo za vempe nyozi kuri nizi ni vempe tushimira umuntu witwa Judith the boss from Canada waduwohereje ururabo rwa Mama Champagne yohereje ururabo ariko ururabo ndarufashe uri kumva ninjye ubwo hagarariye Nyarugenge umuberaho atari ndahakubereye yanditse yavuze amagambo menshi ariko yambwiye ngo umbwire Mama Champagne utisabukuru nziza yagize ati happy birthday Mama Champagne from Judy Ready Boss cyangwa se Boss Ready umva kuva muri Canada urabo rwavuye muri Canada ruraza ibi byose Judith thank you so much wakoze cyane Judith umva dushimire umuntu ukora keke nziza reka tubanze tuyicanira ariko turama Mama Champagne fungura umwe ikintu cyitwa iki vin perignon natwe turi kuri champagne hagari vin nawe Okay, ntabwo ndibuze kugira gutya cyada sinaza nk'intuza nk'abakore nawe. So ibi ngibi ntabwo tuzakubikurikirana rukumva. Ndashaka murebe wa muyaga wereka twifuriza umubyeyi wacu anniversaire hafi we dutesha umutwe wewe Mama Champagne we happy birthday Mama Champagne we happy birthday wewe happy birthday Mama Champagne we ibyishimo we biri kukugira ute biri kugusya Gwina dufungure keke. Okay. Ndashaka kwirukanka. Tubahuze. Aparete nziza cyane. Yoroheye. Reka ze nyensiremo. Eleza nabara abantu baje kwitabira. Ntabwo ari nka za zindi bazimeze nk'amabuye ukibaza sende kurya keke kandi kurya ibuye.
Mutandukana n'ibyo byo kurya amaguru cyo kwakwakora. Ninde zape? Ibere tadam. Asira pepeta. Ila pepet. Ibere tahan. Mama. Mana we. Mama champagne wacu. Turakukunda. La champagne. Ura mulise. Tukuramusiza inyo. Tumwagaranyo. Turamukunda. Gira kwa kundi uricyo kwababaje. Oya. Batuma twabe no wa musaza yamenetse agatega umuntu. Oya bariya ntabyo baba bazi. Muri imbere mama champagne mwatwana. Ngo ntago bazi n'indirimbo ngo Ziko ni kazi. Tufungura champagne da. Tira. iyi ni yanjye Hereza mpeketa. zijyanire rimwe nawe imite ngufungurira bya bindi byawe ukunda. Ushantu usenya inofatitse isimene kamo champagne. Ubwo birarangiye ntiwaba ukiyumva. Ntabwo bishoboka. Ufungurire nawe mu cyubahiro cyawe. Mwamereze za serviette. Nta gitombo kiyingiyi ni isirimu. Dushire Tuzaniye serviette yemwa. igira hada. Ubwo dushyireho cheers, shirireho na peketa. Uku kuboko kumwe nubwo mbara yanjye kumwe no kwa peketa ukundi no kwanjye. Ari iyo bigwa asubizaho da. Cheers kuri mama champagne. Cheers mama champagne. Kwa galanyo. Cheers again. One more time. One more time. Ntabwo nabifamu. Again and that. So impamvu y'iyi boro twumvikane, impamvu y'iyi boro kamanza ni foto y'itiko. Twagiye twumvikane ikintu kimwe rero, ngira ngo niba video iyi ngiyi ishobora kuba ifite iminota ingana gutya, ntekereza ko video yose yabaye iyo kugira iyo kwifuriza uyu mubyeyi anniversaire ariyo creativity uriya mugabo yazanye akara kagoma. Ariko noneho muri comment mu kiganiro ngiye nagiye kukitegereza nkuko nakibonye muri comment y'iki kiganiro abantu basabye Jihad kujya kuri ibiganiro afite kara kavi ngo byari bimeze neza ageze na kara kagoma. Turi kumwe? So now abantu bamaze guhindura baravuga ko Jihad karagoma ngo yaje kuvugirizwa mu bantu. So ntabwo ari byo. Muri negativity. Muri negativity ibyaha bya Jihad nibasanga babifite bazamuhe nyina, urumva, ariko mureke gufata umuntu ngo mu mwambi kibara ry'ibintu bitari byo. Ni byiza umuntu yakoze n'ibintu biri mu mutima mwiza.